وەختتان وەخێر خەڵکە کوردەوار و میدوارم لە هەر کوێ هەن ساق و سەلامەت بن. ئێمە ئەو شەو گەرەکمانە لەسەر سێ چوار مەتڵەب قسە بکەین کە ڕەبتی هەیە بە تەواوی دیبەیتەکانە دەورانە ئیر و دەورانە تفاق و ئەویش ئەگەڕێتەوە سەر ئیدەی ئێران، دەوڵەتە ئێران، ئاریابازی و ئەو سەممە گەورەیەی کە ئومەتە کوردی مەسموم کرد و ڕەوایەت و فینکشنە کوردی چووە ژێر هەژەمۆنیە ڕەوایەتە ئێرانی وە نابود کردیە. بۆ ئەوانەی کە نازانن و ئەوانەی کە لە ژێرە بۆمباردمانتە، ئەوانەی کە بە ئەستەلاح بە خۆیان ئێژن نوخبە، شۆڕشگێر، ئەکادمیسیەن، ئەوانەی کە تەواو خوراکە فکریەکانیان لە دانشگاکانە غەربەوە هاتکە، مەراجعیان بۆ ناسینی خۆیان ئینسانە غەربیەکانە، ئەوانەی کە تەنیا یەک دەقیقە ڕۆڵە علمیە خۆیانیان بازی نەکردگە ونن لە تەواوە عمریانە سادق نەبووگن بە شخصیەتە علمیە کە ئیدعای دەکەن. بۆ خاترەوەی ئەمەی لەسەر ئەم سەرزەمین ئێمە اتفاق کەوتکە جنایەتێکی فاحشە بەر عەلەیهی بەشەریەت کە ئەبعادە ئەم جنایەتە ئەگەر دەربکەوێت فرە کەسێک لە جینۆسایدە سەرزەمینی فەرهەنگیە ئینسانە کوردیە کە مقەسری مەئاساتە سیستەمەتیکە سەد ساڵە ڕابردوو بوو، نەقشە مؤثری بوو و لەگرا جەهالەت ئیسرارە بەر حماقەت و ئیسرارە بەر تەوەهم ناتوانێت لە مەسئولیەتە سەرشانە ئینسانەکان کەم بکاتەوە. وەختی ئادۆڵف ئایشمێنی هەنگرت و لە ئیسرائیل محاکمەیان کرد و هەنە ئەرێنت لەوێ بوو، ئادۆڵف ئایشمێن نەیتوانی لە دادگا بۆ خاتری ئەوەی کە من مەئمور بووم و مەعزوور، من قانونی ڕەفتارم کرد و دەستوراتی ئەربابەکانی خۆمم جێبەجێ کرد، لەو دادگا قوتار بێەوە دەربچێ، چۆن لەوێ مەسئولیەتیان خستە پای، وتیان تۆ وجدانت بوو و تۆ مەسئول بوویت کە تەشخیص بدەی فڵانە کارکەیکەی دروستە یا غەڵەتە، ئەلا ڕەقمە ئەوەی کە ئەو کارە قانونی بێ یا قانونی نەبێ. تەواوی ئەوانەی لەم کوردەوارە ئێمە نەقشیان بوو، ئینسانهایەکی بێوجود بوون، ئینسانهایەک بوون عەقەبەی ئیجتیماعیەکی ئەو تۆیان نەبوو، لە پڕێکا بوون بە کوڕێک، لە پڕێکا ئیدەیەک دروستی کردن، ئەوەنەیان کەرامەت تیانەما دەستیان کرد بە جینۆسایدە کەسوکارە خۆیان و مردمانە سەرزەمینیان و لەگەڵ جوولەکە و لەگەڵ جوولەکەی ئانووسی هاو دەست بوون و سەرزەمینە کوردەواریان نابود کرد. من یەک نمونە وەسیەتنامەی کە ئەشێ لە خانەقای بیارەوە چاپ بوو بێت، پرینت بوو بێت، لە ساڵە 1355 هیجری قەمەری دانیاگە. تەوجۆ بکەن لەوێ نە هیجری قەمەری لێدا نە هیجری شەمسی لێدا. هۆی دانیانە ئەو وەسیەتنامە ئەمەسە، ئەم وەسیەتنامە سەنەدیەتە تاریخی هەست، بالئەخەرە لە تەریقەتە نەقشبەندیەوە هاتکە کە ئەمانە زەمانێک لە منتەقەی تەوێڵە و بیارە توانی بوویان شارستانیەتێک دروست بکەن و حەوزەیە علمیەیەک دروست بکەن و توانی بوویان دەستێکیان بوێت لە بەشە علمە ئەو سەردەما. بۆیە ئەمە ئەو سەنەدیەتە تاریخیە ئەدات. ئەوەی کە حائزە ئەهەمیەتە بۆ ئێوە نوکتەیەکە کە من گەرەکمە لەگرا ئیشارەی پێ بکەم. هەرکام ئەو بەرگە بکاتەوە تماشای بکە کە لەسەر پەیجەکە دامنیاگە، ئەووەڵین شتێکەوە بەرچاوی تێت نەوعی کتابەت و خەتێکە کە بەکاربریاگە. ئەژێ بۆ جەمیعێ برایانە دینی عمومەن و مەنسوبانە
تەریقەی نەقشیە و قادریە، خصوصەن لە پاش سەڵام و دووەمەن پۆشیدە نەبێ لە هەمووان کە من لە جێگای مەرحوومی شەیخ عومەری باوکم دانیشتووم. ئەمە هێنی محەممەد عەلاءالدینە العومەریە العوسمانیە، این شێخ عەلاءالدینە. ئەوەڵەن ئەو خەتەی کە ئێوە ئیمڕۆ ئەیوێنن و ئەم خەتە پێی ئێژەن ڕەسم و خەتە فارسی، ئەوە ڕەسم و خەتە گۆرانیە. ئەو ڕەسم و خەتەسە شێخ عەلاءالدینە سراجدینی بە نەقشبەندی استفادەی کردەکە. لە جەریانە زووانە کوردی کە معلوم بوو فەسۆم دروستی کردەکە، دەستگاهە کلیسە و کلیسا هات وتی کورد قەومە و ئەم قەومە زوانە کوردی هەست، بۆیە ئێمە بلا تەکلیف بووین. لەک کوردە وەلێ لەکی قسەکە، لۆڕ کوردە وەلێ لەکی قسەکە، جاف کوردە وەلێ جافی قسەکە، هەورامی کوردە وەلێ هەورامی قسەکە. بعد لەم وەسەتە ناگەهان فەسۆم زوانێکی دروست کرد ئەمە زوانی کوردیە. دەی چۆن ئەمە زوانی کوردیە لەکیش کوردە؟ چۆن واسە؟ چۆن لەکەکەوە زوانە خۆی نایەژێ کوردی؟ چۆن کابرای جاف وە زوانە خۆی نایەژێ کوردی ئێژێ جافی؟ چۆن کابرای هەورامی وە زوانە خۆی نایەژێ کوردی ئێژێ هەورامی؟ مردم گیان مردم تۆ بۆ کێ مردی؟ بە زوان هەورامی بە شێوە کوردی. چۆن کاولای لۆڕ بە زوانە خۆی نایەژێ کوردی؟ وەرە کوردن. بۆ زوانە کوردی دروست ئەکری؟ کی تێ زوانە کوردی دروست ئەکا؟ کێ بەمە ئێژێ کوردی؟ تۆ چۆن ئێژی لە کی کوردیە؟ زوانە کوردیە، موکریانیش زوانە کوردیە، زازاکیش زوانە کوردیە. ئەی بۆ بەلوچی نییە؟ ئەی بۆ گیلەکی و مازەنی نییە؟ ئەی بۆ تیرە و تەوائیفێکەوانە خوارەوە نین، خوڕزووخی و ئەوانە نین؟ ویژەی نییە. تەماشاکەن وەختێک تۆ نەزانی چه تەوتەئەیەکت بەر عەلەیه کردیاگەم ڕۆ کابرا هەڵەگەڕێتەوە ێژی شیراز کوردیشی تێ، یاکە شیراز کووردە، ئەسفەهان کووردە، کرمان کووردە، هەمووی کووردە. زوان خۆ نییە براکەم. ئێمە زوانێکمان بە ناوی کوردی نییە. بۆ ئەم ڕەسم و خەتە ئەگۆڕن؟ من دام نیاگە ئەمە نامە وەسیەتنامە، بسم الله الرحمن الرحیم وەسیەتنامە. با بزانی تەین تا زات تەمام ئەمانەی واتیە. هەمان ڕەسم و خەتێک کە ئەمڕۆ فارسی بەکاری ئەوات ژێی واتیە، چون گۆرانی ژێی هەست. ئەم ڕەسم و خەتە مەشیایە بوریایە بدریایە بە فارس کە بوایەوە ڕەسم و خەتە فارسی. بعد تۆ ئەم زوانە کە ناود نیا کوردی و فاسۆمیە و فاسۆمە جوولەکە دروستی کردگە وە گرامەری بۆ دانیاگە، ئەو جا مەشیای ڕەسم و خەتە بۆ دروست کردایە قاڵاو لە قەیدا بنیایسە. من ئەمە ئەخوێنم و تا بۆتان بێژم لەکوێ کولەن جنایەتەکە دەسی پێ کردگە. دووەمەن پوشیدە نەبێ لە هەمووان کە من لە جێگای مەرحوومی شێخ عومەری باوکم دادانیشتوم و ڕەجام وایە ئەم وەسیەتمە بگرنە گوێ. ئەم تیکە کەلەمە عەرەبەیە نازانم حەزە الله شتێکی وایە، ئیعتنای پێ بکەن و مەحزەن الله ئیعتنای پێ بکەن. ئەی برایانە دینی بزانن کە من ڕۆح و ئەولاد و ماڵ و هەموو ماموڵکی مادی و معنەوی لە بۆ سەرفی ڕزای خوا منزورە و لە بۆ سەرفی مەساڵحی موسڵمانان لەبەر جەلبی ڕزای خودا یە هەموو معنایەک کە گونجایشی هەیە. ئادابی تەریقەت تەوەجۆ بکەن لە ئای باکولا، تەوەجۆ بکەن لەوەیەکی عیمران نانووسێ، ئیشارە نانووسی،
یعنی ئەوەی کە ئەمانە یە زوانێکیان هاورد و یە ڕسم و خەتێکیان بۆ دروست کرد باوتیان ئەمە زوانە کوردیە، باوتیان ئەمە ڕسم و خەتە کوردیە. کوردی ئەی ئەگەر ئەوە کوردی بوو ئەمە چییە؟ ئەوە محەممەد عەلایالدین عومەری عوسمانی ئەو مۆرەکەیتی، ئەوش ڕسم و خەتەکەیسی. بە تەوتەئەی کێ ئەم کارە کردیا؟ بۆ واتان کرد؟ دەلیلی هەست بە تەوتەئەیە یەهودیەکان ئەم کارە کردیا، لەبەر ئەوەی فارسی لە دایک بێ ئیستا ئەوە یەکێک لەهجەکەی بگۆڕە بە لەهجەیەکی تر بخوێنێتەوە، بیدەرە دەسە کاورایە کە خەڵکی ئەسفەهانە بۆ تێخوێنێتەوە وە لێشی تێگا. تەرکی هەموو خودئە و حیلە و یەک لە بۆ جەلبی مالی دنیا لە موسڵمانان و بەناوی ئیرشاد و دیانەتەوە بێ مقابلە و مەعاملەیەکی شەرعی هەست. طریقەتە نەقشبەندیە، حەدەئەقەل لە بەشە عیرفانیەکەیە ئەنچێ تۆ پێ ئێژی زەخیرەیە ئەدەبی دەورانە متەئەخر دەورانە متەئەخر متعلقە بە ئەمانە. ناتوانی ئیدعا بکەی بیژیت ئەمانە کوردیە نەزانیکە کوردی و تۆ ئەیزانیت. ئەم زوانە فاسۆمیتانە بۆ دروست کرد؟ دەلیلی هەست. دەلیلەکەی ئەوەسە کە ئێرانە بۆ زل بکەن، بۆتی گەورە بکەن. ئەم ڕسم و خەتە ئێشێ لە بین بچێت. ئەوە من دامنیاکە وەکو سەنەد هەڵیگرن، وەکو سەنەد هەڵیگرن و من لەم دەقیقەوە نە قاڵاو ئەخەم بەسەری نە لە ڕسم و خەتێک دیگەران ئستفادەکەن. و یارانە ڕاپەڕینیش ئەگەر مەطلەبێکە نووسن، ئەگەر مەطلەبێک دائەنێن، لەم ڕسم و خەتە جوولەکە ساختەی دەستگاهە جوولەکە ساختە بۆ نابودیە ئێمە لەم حەفت و هەشت و چۆلەکە و قاڵا و ئەیخەن بەسەریا، یا ئەم ئیتیراف ئینشا ئەمەی کە ئاوا ئەکا بە لوغات ئیتیراف ئەمە وا هەر کولەن زوانەکە خراو ئەکات و ناوەکە خراوەکە کولەن فڕەیدەن تا ئێمە بینە سەر واقعیەتێک. من ئەمە لە پێشەوەت لە بەرەوەی گەرەکمە داستانێک بەحس بکەم. شاید فرە کەسێک زەرورەتە ئەمانە نەزانێ، ئەمە ئێوە ڕۆژانە ئەم توڕەهاتە بە ناوە ئاریابازی، مادبازی، فارسی، زوانە فارسی، ئەدەبیات، زوانە کوردی، زوانە دایکی ئەشنەفن. وەختی ئێژێ زوانە دایکی ئینسان دڵی وا پێ و باتە ناودەمی. منزورت کامەسە زوانە دایکی؟ دایکە کاورا کوایژێ حەشیمەت، کوایژێ حەژەمار، کوایژێ پاوان خواز، کوایژێ کامەزەم زوان دایکی کێز؟ من مەقالەیەک ئەمڕۆ ئەخوێنمەوە، بۆ خاتری ئەوە ئەمە ئەخوێنمەوە کە سەنەدیەت پەیا بکە، کە ئەمە تەراوشاتە زەهنە من نییە. تا ئاغایانە
هاوکارانە کۆرپۆریشنە ئێرانی ئاغایانە نادروست بڕۆن جواوە ئەمە بەنە و جواو من نەدەنەوە. ئەماکە ڕزا زیا ئیبراهیمیە ئۆستادیارە دپارتمەنە تاریخە کینگز کالێجە لەندەن. و مەقالەشی نووساگە منە و مەقالە ئەخوێنمەوە. ئاغای ڕزا زیا ئیبراهیمی ئەمە بە زمانی یەدیشە فارسی نووسیاگە. کتێبێکی نووساکە بە ناوی The Emerge of Iranian Nationalism, Race and Politics of Dislocation. کەمە ئەو شتێ تەرجمە بووگەسەوە. این مقاله ترجمه علی محمد طرفداری عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. ئەماقا کتێبێکی نووساگە بە ناوە چۆنیەتی پەیدابوونە ناسیۆنالیزمە ئێرانی و نەژاد وە سیاسەت و چۆنیەتی بێجێبوون. ئەم کتێوە ئەڵبەتە ئەم مەقالە مشکلاتی واتیە. مشکلاتەکە ئەمەسە کاورا خۆی بە ناو ئێرانیە و نازانێت چ تەوتەیە بەرا لە هەیکریاگە. ئەما تێت بنت داستانە ئاریابازیت بۆ دەرتێنێ. من پێشووتر بەر لەوەی مەقالەکەی بخوێنمەوە یەک تیکە لە پرزنتەیشنێک کە ئەیکات دەربارەی ئەم کتێوەی لە دانشگای ستانفۆردە بۆتان لێدەم کۆتاه لەبەرەوەی تەسویریشی بێنن جوانەیەکە. And there is no trace of it prior to very late in the 19th century. And in fact, it's only in the 20th century that these ideas become common, thanks to the... Okay. ئێرانی بوون لە قەرنە بیستۆمەوە عمومی ئەوێتەوە. قەرنە نۆزۆم کەسان نازانێ ئێران کیست چییە چه خەوەرە. وەلێ معتەکفینە تەکیێ سەیبراکە شاهنامەت بۆ تێرە ئێژێ ئیرانی تەنیاوە توش هەن ئومید ڕای ئومیدەمان مەکەر ناومید. ئەوان لە تەکیێ سەیبراکە شاهنامەت بۆ تێرن. ئەماغا معتەقدە تا قەرنە بیستۆم کەس نازانێ ئێران کوێست. تا قەرنە بیستۆم عمومیە و ناوبەسەوە. من تێمەسەری من سخنڕانیەکەم لێدا تا بزانن هەمچین شخصی مەوجودەوە ئەوە دانشگای ستانفۆردە ایالات متحده ئەمریکاس و ویشە ستانفۆرد ئیرانیان ستادیە. ئەوەسە Pahlavi state which promotes them. My second claim is that the origins of a lot of these ideas does not lie in Iran or in Iranian texts, but in European Orientalist scholarship. ئەکسەریەت ئەم ئیدانە کە بگونە بنیادە ناسیۆنالیزمە ئێرانی هیچێکیان لە ناوی هیچ مەتنێکی هیچ ئێرانیەکان نییە، بەڵکو وا لە ناوی مەتن و تەکستی ئاغایانە شەرقشناسە. شەرقشناسە گشتە جوولەکە، گشتە بەچکە جوولەکە، ئەکادەمیسیەنهای دنیای غەرب. ناسیۆنالیزم ئێرانی وا دکتۆر قاسم لەیوما ئیرونی هەستیم. هیچ کەسی نەمیتونێ بگی ئەزما ئیرونی تەرێ. وا مەڵام مستەفای بارزانی ئێوە لە هەر کوێ کورد بۆ ئەوێ ئێرانە. مەڵام چێ بارزانی؟ Now, what the nationalist thinkers did was not simply to adopt these ideas wholesale. There was a very complex process of hybridization and indigenization of selection of these ideas, which is at the core of my research.
And thirdly, I claim that dislocative nationalism is the dominant nationalist ideology of Iran, is the dominant form of identity politics in Iran, partly because it was incorporated into the official ideology of the Pahlavi state and therefore promoted through mass schooling, propaganda, and the symbolic repertoire of the state. بنیادە ناسیۆنالیزمە ئێرانی کەلەماتەکانی ناوەکانی تاریخەکەی جعل مطلقە دێم فارسە لەکوێ هاتگەی ئەی ئەم جوانە فارسیە لەکوێ هاتگە چۆن ئەمە بنیادەکەی کولە ناوەکانی گشتی دروست گشتی جعلە ئەم فارسە لەکوێ هاتگە کێ هابوون ناوی سەرزەمینی ئێمە کە کوردوار بوو کوردەوار بوو و مردمەکانی ئێمە گشتی بە زمانی دایکی خۆی قسەیە کرد بە لۆڕی قسەیە کرد بە بەختیاری قسەیە کرد بە لەکی قسەیە کرد بە جافی قسەیە کرد بە کەلهوڕی قسەیە کرد بە هەورامی قسەیە کرد بە بوکریانی قسەیە کرد چۆن ئەمانە کریانە کورد یەعدەیان زوانە کوردیان پێدریا زوانێک ڕست بۆ خەتێکیان بۆ هاورد دوو ڕستبوخەتێکیان بۆ هاورد لەبەرەوەی لەهجە دەرکاتیە لەهجە دەرکاتیە ئەوش لەهجەی ئاغای فەسۆم بە بەرداشتە لە زوانە موکریان زوانە گۆرانی ئەوەی کە ئاغایە شێخ عەلاءالدینە نەقشبەندی پێنووساگە ئەوەسە زوانە گۆرانی ئەوە ئەو زوانە گۆرانیەسە ئەوە ڕستبوخەتە زوانە گۆرانیە ئەوەسە وا تاریخەکەی ناگاتە 90 ساڵە پێش وەختی بەم توڕە هاتە ماغایەژێ کە ئینە قەڕنە بیستمە ئێرانی بازی و ئاریایی بازی هەنە دەورانێکە کە جوولەکەی ئانوسی حەپەلوشەکان سەرزەمینە ئێمە شروع ئەکا بە دروستکردنە کۆرپۆریشن بەسەریانەوە بە سوورەتە مۆدێڕن هەرە وەختە هەژارە موکریانی سەردەرتێرێ سەپۆرتی ئەکەن خامنەئی پووری پێدا ئاغای ئەسفەندیارە ڕەحیم مەشائی ڕۆژنامەی سەروەی کوردی بۆ کوردی بۆ دروست ئەکا ئەوسا خەڵکی ئێوە هێلکەی خۆمانی ئیستا بووگەسۆ هێلکەی خۆماڵی هێلکەی خۆماڵیش بووگەسۆ هێلکەی کوردی تەوەجۆکەن تا بزانن چۆن دەست ئەوەنە ناوە مەردمێ ئەمە مهمە ئێوە بیزانن ئێوە مهمە بزانن کە ساحیبانم سەرزەمینەنە ئێوە مهمە بزانن بێدایک و باوکنەوەگن ئێوە مهمە بزانن کێ چی لە ئێوە دزیگەوە غارەتی کردگە براکەم خانەقای بیارە و تەوێڵە گەورەترین مەرکەزە علمیە منتەقە بووگە کە مفتیهای ئەعزەمی ئیستانبوڵ و دەمشقی تیا پەروەردەکردە تۆ ناتوانانی بێژی ئەوانە بێسەواد بکەن ناتوانی بێژی بێسەواد بکەن ناتوانی بێژی ئەمسالە بێسارانی و ئەمسالە مەولەوی کە لەوێ هاتگنە سەدەرۆ زووانێ کوردیان نەزانیگە زووانێ کوردی ئەمەسە کە تۆ ئەوین زەرفە 200 ساڵە ڕابردوو بە سوورەتە سیستەماتیک ئەم اتفاق ئەکەفێ ئەم ئاغایژە تا قەرنە بیستۆم بە سوورەتە عمومی مردم نێزانی ئێران چییە دەرسوورەت کە تۆ شاهنامەت هەست دارودەسەیە تەکیە سەیبراکە داگیانە دەرەوە ئەژێ ئێرانی تەنیاوە توش هەن ئومید ڕای ئومیدشان مەکەر ناومید ڕووسم با بڕۆینە سەر مەقالەکە چۆن مشۆ کارەمەز ئەمانە وەکو سەنەد بۆ ئەو فاحشەگانە مەغز بچووکە کارمەندە و
گەورەترین مەدرەکە تەحسیلیان لیسانسە ئەدەبیاتە فارسیە دانشگای پەیامە نورە و ئەم فاسۆمیشە خاس ناتوان قسە بکەن و بە ئیسراری تەواو چەسپیاگن بەم فاسۆمیە و نان ئەخۆن لەم فاسۆمیە ئەم زوانە فاسۆمیە بۆ جارێکی ترێژم ئێمە زوانێکمان بە ناوی کوردی نیە هەر کەس بێژە ئێمە زوانە کوردیمانە خیانەتی کردگە بە بەشەریەت و بە سەرزەمینی کوردەوار و بە ئینسانی کوردی چون موجودیت ئەدا بە دەوڵەتە ئێرانی موجودیت ئەدا بە قەومێکی نەبوو بە ناوی قەومی فارس ئەیسڕێتەوە لێمان گیلەکی و مازەنی ئەیسڕێتەوە لێمان بەلوچ و لۆڕ و لەک ئەمە گەورەترین جنایەتە بەر عەلەیهە سەرزەمینە کوردەوار کابرا بادینی قسە ئەکا کوردی قسە ناکا ئەمە بە خەسڵەت کوردین وەم سەرزەمینە سەرزەمینە کوردەکانە کوردەوارە هەر کەسی زوانی دایکی خۆی هەست من جافم تۆ هەورامیت ئەو موکریانیە ئەو بادینیە ئەو لەکە ئەو لڕە ئەو بەختیاریە ئەو گیلەکیە ئەو مازەنیە ئەو تالیشیە ئەو خوڕزووخیە و ئەمە سیستەماتیکە اتفاقە کەوت من ئەمە بە زوانی یەدیشە فارسی نووسیاگە و مەجبورم هەر بەوە بیخوێنمەوە تێکستەکە مهمە کە بە فارسی بخوێنیتەوە لەبەرەوەی ئەمە فارسێک نووساگیسی و بە ئینگلیسی نووساگیسی و تەرجمەیان کردگەسەوە بە فارسی نکتە مهمەکە وەسە ئەمانە نازانن جعلیاتەکە تاکوێ چوو گەسەبەرەوە نازانن بە چ نیەتێدا نریاگە نازانن ئەمانە خۆیان کوردن ئەم سەرزەمینە ئەگەر ناوی ئێرانەوەگە چی وگە مەمانەکە مەحروسەی قاجاریە قاجار پاشای کوێ بووگە تۆ نە ئێرانە بووگە نە زوانە بووگە نە شاهنامەت بووگە نە کتێ و هیچ کام لەمانتەنەوەگە ئەمانە پەدیدەی متەئەخرە 180 ساڵە پێشن بەرە کۆمپانیە هێندە شەرقی چاپیانەکەیانداتە دەرەوە چاپیانەکەیانداتە دەرەوە دەستنوویس و ئەیانوات و ئەیخاتە ناوی تەکایا و خانەقا و دینە جەدید و ئەمانە گشتی هەم زەمانەتە کە ئەم داستانەوە من بۆتانە خوێن محمد رضا شاه پهلوی که خود را آریا مهر عنوانی بدون پیشینه تاریخی اجنه حمرزای پهلوی که خوی آریا مهر اناوی عنوانك که هیچ پیشینه که لتاریخ ایرانانیه در سال 1973 اعلام کرد بلی ما شرقی اما قبل از آن آریایی هستیم و تی بله اما روشهلاتین بلام برلو آریایی این خاورمیانه یعنی چه؟ ام روشهلاتینی و راسته یعنی چه؟ کسی دیگر نمیتواند ما را در اینجا بیابد هیچ کسی نتوانه ایمه لگنه بدوزیتوا اما در آسیا اینگونه نیست ما یک قدرت آریایی آسیایی هستیم قدرتی که باورها و فلسفه آن با قدرت‌های اروپایی و مقدم بر همه با فرانسوی‌ها نزدیک است و همچنین در دیدار خصوصی با سر انتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در تهران به او گفت که ایرانی ها قومی آریایی و در حقیقت از اعضای خانواده اروپاییان محسوب می شوند و این فقط تصادف جغرافیایی بوده که باعث شده ایران به جای قرار گرفتن در میان ملل اروپایی هم خانواده خود در خاورمیانه واقع شود تا که پارسونز آقای حمرزای پهلوی وتی ئێمە ئاریایین و قەوم و کرێشەکانمان ئوروپاین و ئەمە تەسادوفە بە سوودفە کەوتکینە ناوی خاوەرمیانە مەشیە لە لای قەوم و کرێشە ئوروپایەکانمان لە ئەوروپا بووینە
ئەمە ئاغای حەمەڕەزا پەهلەوی 1970 قسەکە. در ایران همچنان مسئله پیوند به اصطلاح نژادی ایرانیان با هم خانواده‌های آریایی اروپاییشان در گفتگوهای توده مردم و گفتارهای هویتی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی به چشم می‌خورد. باور که لمریوانیش بچاوخوا، باور که لهولێریش بچاوخوا، باور که لسلێمانی که ئیتر حد باسی مەکە گشتی خەریکە مەقالە نووسێ برای هیتلێرە. تو ایران والێکوێ گشتی کوڕە کوورشە، گشتی تخمە دیاکۆز ئەزدەم بەچکە ئاریاییە. ئەوە نییە فەرهاد سەنگاوی ڕەگی ملیەداتە دەرەوە ئەی کەی قەسرە و ئەی ماد ئەی ئەهورە مەزدا ئەی ئاریە واختە قاو ئەکا ملی تێتە ئەوە نەبا بەدانیشە تەپوتۆز مەکە ماڵداواوێ ماکەم تەپوتۆزە لەکوێ وا هەڵکوێیت دایەکی ئاشتی کاتۆ ئەمە پڕڕووگە زەردەشتی بازی و ئەهورە مەزدا بازی و فەروە هەر بازی ئەمە کارە مشتی متەوەهمە بەچکە جوولەکەس کە خەریکە نەکەنە ناو زەهنە تودەی مردم و تودەی مردم ئەمڕۆ خەریکە تکراریەکات. و توده مردم و گفتارهای هویتی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی به چشم می‌خورد. در اثبات این مطلب عمدتاً به نقش برجسته‌های باستانی و شباهت‌های زبانی استناد می‌شود و ظاهراً این ادعا بر دعاوی نژادی ملیگرایان معاصر ناظر به تداوم سنت‌های باستانی تکیه دارد که قدمت آن به دوران هخامنشیان و حتی به نویسندگان متون اوستایی ما قبل از آنان برمیگردد. هدف نوشته حاضر به چالش کشیدن فرضیات نژادی و جاودانگرایانه گفتمان آریایی گرایی در ایران است. برای تحقق این امر بحث از دو منظر دنبال خواهد شد. نخست مستندات ورود گفتمان آریایی گرایی از اروپا در دوران جدید بر اساس منابع اروپایی آن و ظهور اولیه اندیشه در مکتوبات ایران عرضه می شوند و سپس درباره این موضوع بحث می شود که گفتمان مذکور مشخصاً در خدمت راهبردهای مرتبط با سیاستهای هویتی در ایران قرار دارد. من این راهبردها را خود شرق گرایی و بیجاسازی نامیدم که در ایران به شکل گفتمانی یا استدلالی مطرح شدند. نەکەم قسانەیەم ئاغایی کە ئێمە باشترەکەی دروستترەکەی کاملترەکەیمان نەوتکە نا ئێمە ئەمە تێرین و لەبەر ئەوەی ئیتر ئەمە نەتەجزیە تەڵەبە نەموتەوەهمە نەحیچ کام لەمانە نییە ئەمە خۆی بەچکە ئێرانیە وەلێ دانێ شخصیت ئەکادمیکە وایە و حەزی پێەکەن ئۆستادیار کینگ کالجە لەندەنە و لە ستانفۆردی شاخودیتان چوو پرزنتیشنی دانیا و قسەیە کرد در مورد ئەو کتاوەی کە نووسادیسی ئەوە بۆ ئێوە دانێم وافرە ئاکادمیسیان حەزی پێەکەن خۆشتان تێلێ بە تایبەتی هەر بەچکە جوولەکەیەوە سەری لەم ئاکادمی هایە ئوروپایە سەری دەرهاورگە باوکە ساحێوە ئێوەی دەراورگە ئەژدادتانی دەراوردگە وای پێتان کردگە بە مشتێ تۆڕەهات. خب بابێنە سەری پیدایش اصطلاح آریایی. آریان، اسطوره آریان نوع بشر را به نژادهای متفاوتی تقسیم کرده و اکثر اروپایان و همچنین ایرانیان و هندیان را در زمره خانواده نژاد آریایی به حساب آورده است. این اسطوره برای مدت طولانی از حدود اوایل قرن 19 تا پایان جنگ جهانی دوم در اندیشه اروپایان مطرح بود و چارچوب مفهومی و تعاریف آن در این دوره به طرز قابل ملاحظه‌ای توسعه یافت. اسطوره آریان در ابتدا فقط گونه‌ای بر ساخت زمانشناسی تاریخی بود که برای توضیح تشابهات میان زبانهای اروپایی، ایرانی و هندی ئەلەگەوتی ئیرانی نەیوت فارسی تەوەجۆ بکەن نەیوت فارسیان
ئێرانەکەش لەودا خۆیژە متأخرە لەم قەرنە بیستمە بە زۆر دەستگاهە پەهلەوی ئەکرێتە ناوە زەهنە مەردەم. بەکار میرفت. با این همه ظرف مدت کوتاهی ابعاد انسان شناختی و بعدتر ابعاد سیاسی یافت. بعد سیاسی آریایی گرایی در گذر زمان با تزریق خیال پردازی های عاطفی متورم شد و به ترویج این ادعا پرداخت که گویا نژاد آریایی رسالت ویژه‌ای بر عهده داشته و بر سایر نژادهایی که در آن مقطع جزء نژادهای دیگر یا نژادهای پستر تلقی می شدند برتری دارد. این باور از طریق با شکوه نشان دادن انسان سفید پوست دلیل موجه و آمادهای برای توجه اقدامات استعماری اروپاییان در آن زمان به شمار می رفت. موضوع محوری مقاله حاضر در حقیقت همین وجه نژاد پرستانه و سیاست زده اسطوره آریایی گرایی و گسترش آن در افکار و اندیشه های ایرانیان است. اگرچه بررسی ابعاد واژه شناختی این مسئله نیز برای تبیین بیشتر موضوع ضروری است. خاستگاه اسطوره آریان عموماً با کشف سر ویلیام جونز 1794 در سال 1786 مرتبط دانسته شده است که طی آن زبانهای یونانی، لاتین، سانسکریت و فارسی را دارای ریشه مشترکی معرفی کرد. اصطلاح آریان را ابراهام یاسنت انتیکل دوپرون ابداع کرد. لسال 1731 تا 1806 ابداع کرد. این شرقشناس فرانسوی بین سالهای 1755 تا 1761 در هند اقامت داشت و با زبان فارسی، سانسکریت و دیگر زبانهای شرقی آشنایی داشت. ام زبان فارسی دیشه امانه بحثی اکن دیکشنری اکانیشی لهند و تیتها ام دورانی که امانه بحثی اکن سرآغاز چاپ دیکشنری های مختلف فارسیه. ام زبانی جولک ساخته حودث پارسیان هند. ام پارسیان هند و جولک ایرانیان و سیوانتک یکتریان. سانسکریت و دیگر زبانهای شرقی آشنایی یافت و برای نخستین بار ترجمه اوستا مجموعه نوشته‌های مقدس و اصلی زرتشتیان را به زبانهای اروپایی منتشر کرد. پس با واضح مشخص لناو پارسیان هندا بوغن. اصلا کلمه پارسی هر هن اوانه لأصلا و با زبانهای منتشر سا. او در یک سخنرانی در سال 1763 برای اولین بار اصطلاح آریان را در زبانهای اروپایی مطرح کرد. انتیکل دوپرون به صورت کارآمد اصطلاح آریا را که در اوستا یافته بود اروپایی کرد و آن را با اصطلاح آریوی که هرودوت برای ماتها به کار برده بود و در آثار لاتینی هم دیده میشد یکی گرفت. کار اولیه او به اوستا و ترجمه آن به زبان فرانسوی محدود بود و هیچ ارتباطی با فرضیه های زبان شناختی جونز نداشت. هرچند جالب است به این نکته اشاره شود که اصطلاح آریان از اساس از عنوانی گرفته شد که اهالی باستانی فلات ایران خود را بدان نامیدند و این اتفاق تا حدی تصادفی موضوعی است که در ذیل بیشتر بدان می‌پردازیم. تحول اساسی در معنای واژه آریان در سال 1819 و زمانی رخ داد که فریدریش اشلیگل نویسنده جوان و پیشتاز رمانتیک آلمانی هم خانواده بودن کلمه آریای و دایی و اوستایی با لغت آلمانی افتخار ایر را مطرح کرد و بر این اساس نتیجه گرفت که این کلمه در مفاهیم افتخار و نجابت مشترک است. با این کار اشلیگل
معنای اصطلاح آریان را که ترجمه لغت آریا بود به گروه نژادی تغییر داد و این مفهوم تازه به سرعت در ذهن هم اسران او را تسخیر کرد. از این زمان به بعد واژه آریان با همان معنای خاص در سراسر اروپا رواج یافت. چیزی نگذشت که کریستیان لاسن 1800 تا 1876 هندشناس نروژی آلمانی اقوامی را که امروزه با عنوان ژرمنی مشهورند پیش قراولان شاخه اقوام اروپایی قلمداد کرد و بر گستره معنای اصطلاح آریان افزود. پس توجه که کلمه آریا بعضی اروپایی دروس یکن لقرن 18 او آخر قرن 18 و مستحکمی یکن لدوران قرن 19 که تیت پلکشه تا اوائل قرن 20. برتری اصطلاح آریان به مختصر بودن آن و این واقعیت وابسته بود که کلمه آریان صورت جدید اصطلاحی بود که برای یک قوم واقعی به کار می‌رفت. افزون بر آن اصطلاح آریان برای هیجانات رمانتیزم جذابیت بیشتری داشت، در حالی که عبارت هند اروپایی نسبتاً سرد و علمی جلوه می‌کرد. چهره‌های مطرح زبانشناسی تاریخی و شرقشناسان سده 19 در تکامل آریایی گرایی در اروپا نقش داشتند و بی ترتیب مهمترین آنها ماکس فریدریش مولر به سال 1823 تا 1900 بود، هرچند و تأکید کرد آثار او در حوزه زبانشناسی بود و بر ضرورت حفظ فاصله خود با تفسیرهای نژادی از نظراتش وقوف داشت. در نظر من قومشناسی که از نژاد آریان، خون آریان، چشمها و موهای آریایی سخن میگوید درست به اندازه زبانشناسی که از فرهنگ لغت انسانهای دولیکوسوفالیک یا دستور زبان انسانهای براکیسفالیک صحبت می کند گناهکار است. بسیاری از اندیشمندان فرانسوی اشاره به افرادی چون ارنست رنان 1823 تا 1892 و آرتور دو گوبینا کافی است و همچنین بریتانیایی و حتی آمریکایی دیدگاه‌های آریانیستی را پذیرفتند و به گسترش آن کمک کردند. اما تفکر آریانیزم تنها در فضای رمانتیک و ضد روشنفکری در حال ظهور روشنفکری آلمان بستر مناسب استثنایی خود را یافت. علت گرایش آلمانها به آریاگرایی نیز بدان برمیگشت که آلمانها تحت لوای دولت متحد زندگی نمی کردند و از این رو اسطوره‌های تبارشناسانه و مرتبط با خاستگاه اقوام برای آنها جذابیت بیشتری داشت، هرچند چنین تحلیل‌هایی در بهترین حالت تصوری و فرضی اند و داوری در این باب بر عهده متخصصان است. قدرت اسطوره آریان و مسئله‌ای که ممکن است علت تداوم استثنایی آن را در مقابل پیشرفت‌های علمی و استدلالی تا حدی مشخص کنند، از ساختار مطالعات تجربی آن نشأت می‌گیرد. اکثر پیشگامان و مبلغان آریایی گرایی دیدگاه‌های خود را بر اساس این مطالعات علمی به پیش بردند که مجال اندکی برای بحث باقی می‌گذارند، چنانکه جورج راویلینسون که به تفصیل درباره ایران قلم زده است در این خصوص می‌نویسد: می‌دانیم علم قوم شناسی همان گونه که برای تمام تردیدهای منطقی اثبات کرده است مشترک بودن خاستگاه و منشأ نژادهای اصلی اروپایی جدید، یعنی سلت‌ها، ژرمن‌ها، یونانی‌ها، ایتالیایی‌ها و اسلاف‌ها و نژاد عمده آسیای غربی یعنی هند و ایرانی را مسئله مهم و قطعی به حساب می‌آورد. راویلینسون این یافته‌ها را نتیجه پیشرفت‌های حاصله در علوم استقرایی جدید و یکی از افتخارات و امایه‌های مباهات می‌دانست که قرن 19 بدان دست یافته است. برغم
طرح اسطوره آریان در لفافه علم بنیادهای آن آشکارا و ذاتاً تخیلی و رمانتیک بودند. ترکیب این چارچوب ملموس فکری، علمگرایی و رمانتیزم مستقیما در خصوص اسطوره آریان و هدایت آن سه پیامد را در بر داشت. نخست وجود خویشاوندی‌های زبانی میان زبان‌های اروپایی بیدرنگ به قرابت‌های نژادی تفسیر شد و نژاد معنا و مفهوم تخیلی و رمانتیک یافت. در دنیا چیزی مسلمتر از این نیست که گروه‌های انسانی فراوانی وجود دارند که به زبان‌های مردمان و اجتماعات دیگر صحبت می‌کنند. نمونه مشخصی را میتوان از میان مردمان سرزمین‌های مستعمرات پیشین در آفریقای امروز مثال زد که زبان استعمارگران را پذیرفتند و تاریخ مملو از نمونه‌های مشابه این چنینی است. گسترش زبان بانتو در نتیجه مهاجرت 1000 ساله اقوام بانتو زبان موجب گسترش زبان بانتو در آفریقا و حتی در میان مردمانی شد که میراث زبانی کاملا متفاوتی داشتند. به همین ترتیب زبان چینی قوم هان طی روند طولانی توسعه فرهنگی در میان اقوام غیر هان رواج یافت. به همین سبب در همامیزی زبان و نژاد نزد بسیاری از محققان گناه نخستین و اصلی اسطوره آریان به شمار می رود. ثالثاً اسطوره آریان عملاً تقلایی تبارشناسانه بود، دغدغه ذهنی متفکران آریانیزم در خصوص خاستگاه مشترک اقوام آریایی در تلاش مستمر آنها برای یافتن زادگاه اصلی آریانها به خوبی نمایان است. آنها گمان می‌کردند که یک قبیله آریایی یا هند اروپایی اصلی و اولیه وجود داشته که تمام آریایی‌ها بعدی از آن منشعب شدند. یافتن زادگاه اصلی یا خاستگاه اصلی زبان اولیه، آریان‌های نخستین و توصیف خصوصیات فرهنگی و نژادی آریان‌های اصیل یا ابداع زبان گم شده آنان به یکی از دلمشغولی‌های عمده متفکران آریانیزم بدل شد. آنها با استفاده از وقایع داستانی و نامعتبر و سرنخهایی که به صورت سطحی به یکدیگر متصل شده بود، فرضیات متحورانه ای را اگر نگوییم به کلی خیالی و موهوم در خصوص زادگاه اصلی آریایی های اولیه مطرح کردند. برای نمونه گلتیب ویلیهم لایتنر که زبانشناس و قومشناس آماتوری بود، هنگام بازدید از منطقه لدخ در ایالت جامو و کشمیر هندوستان تحت تأثیر خصوصیات ظاهری و چشمان روشن مردم بومی آنجا قرار گرفت و به این نتیجه رسید که خاستگاه نژاد آریان را کشف کرده. به دنبال آن شمار بسیاری از زنان اروپایی اکثرا از آلمان برای نسلگیری از این آریایی های خالص بومی به این منطقه سفر کردند. این ماجرا و دیگر ماجراهای مشابه آن آشکار می کند که تحقیقات علمی متفکران آریانیزم در گسترش مبانی نظری این فرضیات تا چه اندازه بر واقعیات ضعیف و سطحی تکیه داشته و چگونه غالب پیشتازان آریانیزم از تجربه گرایی صرف تبعیت می کردند. زمانی هم هندوستان در تعبیری کلیتر آسیا، قفقاز، کنارهای دنوب یا شبه جزیره اسکاندیناوی از سوی برخی از این متفکران خاستگاه آریانها قلمداد شد. ایران نیز به سهم خود در نظریات آریانیست‌ها چون انتیکل دوپورون و جونز هردر خاستگاه جغرافیایی نژاد آریان و گاه حتی زیستگاه اصلی هندو اروپاییان مطرح شد. اما این واقعیت که هرگز هیچ سند، ویرانه، آلات و ادبات، کتیبه، قطعی از آثار هنری یا دست ساخته‌های دیگری از این به اصطلاح آریان‌های اولیه یافت نشده است، نیز جز تا حدی در این اواخر از استمرار این جستجوهای توقف ناپذیر نکاست، به علاوه هیچ اثر یا نشانی چه از این قبایل اولیه چه از مهاجرت آنها در ادبیات حماسی یا روایات شفاهی اروپاییان وجود ندارد،
تقلاها و جستجوهای تبارشناسانه مذکور به حدی قوی بودند که حتی وجود نظرات و آرایی به کلی متفاوت درباره مسئله خاستگاه آریان نیز نتوانست این علما و دانشمندان را به این نتیجه برساند که تناقضات و ضعف‌های تجربی فاحشی در فرضیات آریانیست‌ها وجود دارد. ثالثاً، خود بزرگبینی سنگر گرفته در آریانیسم رمانتیک و تخیلی و همچنین استفاده متفکران آن از عینک نژاد پرستی به مثابه وسیله‌ای برای توضیح تاریخ طبیعتاً باعث پدید آمده دغدغه خلوص نژادی در میان آریانیست‌ها شد. آمیزش نژادها نوعی انحراف و نابهنجاری به حساب آمد. کسانی چون کنت دو گوبینا به نژاد به مثابه موتور تاریخ نگاه میکرد و پیوند ازدواج میان نژادها را موجب زبان نژادهای برتر میدانستند. انسانشناسان نژادگرا با اندازه جمجمه ها گروه های انسانی را بر اساس خصوصیات فیزیکی به نژادهای مختلف تقسیم بندی کرده و خصائص روانشناسانه دائمی را هم به آنها منضم و همچنین نمونه های دارای اختلاط نژادی را شناسایی میکردند. بدین سان یک نژاد آریان می توانست پر احساس، مبتکر، خلاق و نژاد دیگر عمدتاً سایر گروه‌های نژادی منحت، بیحال، تنبل و مطیع باشد. خود آگاهی مفرط نژادی تضاد میان آریایی و سامی‌ها را تا سطح پایه‌گذاری بنیادهای تاریخ بشر پیش کشاند و بدین ترتیب یهود ستیزی جاری و ساری در آن روزها به زبان علم درآورد. در نهایت ایدئولوژی نازیسم موجب خروش اسطوره آریان شد و دغدغه خلوص نژادی به چنان شور و حرارتی رسید که مسیر پیش رو برای مرحله بعد یعنی نسل کشی را هموار کرد. در جهان معاصر غرب آریانیسم به صورت اساسی در درون صفحات کتاب‌های تاریخ جای گرفته یا با ایدئولوژی نازیسم پیوند یافته است. انسانشناسی نژاد محور نیز علمی ساختگی و بی اعتبار شناخته می شود که جای خود را به انسانشناسی اجتماعی، علم تکامل ژنتیکی یا تاریخ زیست‌شناسی داده است. به گونه‌ای که دیگر در هیچ کجای دنیا نه کسی آن را به سبک و سیاق سده 19 و اوایل سده 20 قرار فرا می‌گیرد و نه کسی آن را تدریس می‌کند. مفهوم نژاد انسان اگرچه همچنان در گفتمان‌های سیاسی و به ویژه در ایالات متحده آمریکا به کار می‌رود، اما در مجموع موضوعی کنار گذاشته شده است. تنوعات ژنتیکی یا خصوصیات ظاهری برای مطالعه تفاوت‌های وراثتی و ریختشناسی میان گروه‌های انسانی یا افراد استفاده می‌شوند و استفاده ابزاری از آنها برای نشان دادن الگوهای رفتاری، پایداری یا اثبات برتری یک گروه نژادی خاص بر سایرین منتفی شده است. از این گذشته تطورات زیستی مورد اشاره چنان تدریجی‌اند که باعث می‌شوند هر گونه تلاش برای ایجاد تمایزات زیستی میان جمعیت‌های انسانی صورتی هم خودسرانه و مستبدانه، هم شخصی و ذهنی به خود بگیرد. انجمن‌های انسانشناسی مطرح استفاده از اصطلاح نژاد را نهی می‌کنند و مجامع علمی امروزی در این اصل اتفاق نظر پیدا کردند که نژاد برساختی اجتماعی است. با این همه از نظر زبانشناسی دیدگاه وجود خانواده زبانهای هندو اروپایی وسیعاً پابرجا مانده است. هرچند طرح و هر چیز فراتر از آن به شدت بحث برانگیز است، درباره وجود خانواده زبانهای هندو اروپایی از این حیث اتفاق نظر وجود دارد که همگی این زبانها ریشه در یک زبان مشترک ماقبل تاریخ دارند یا از مجموعه‌ای از گویش‌ها نشأت گرفتند که گروهی از مردم بدان صحبت می‌کردند و اختلاف این گروه طی مهاجرت و به سبب برخورداری از برتری نظامی بر بیشتر مردمان اروپا و آسیای غربی و جنوبی غلبه یافته و بدین طریق ویژگی‌های زبانی خود را در میان آنها اشاعه دادند. زبانشناسان امروزی اعتقادی به ارتباط میان زبان با نژاد با برتری فرهنگی ندارند. همچنین دیدگاه‌های اقلیت
که اختراع فرهنگی زبانها یا همگرایی تصادفی یا وامگیری خوانده میشوند نیز به سرعت در حال افزایشند و باورهای دراز مدت در خصوص وجود یک منشأ مشترک برای زبانهای هند اروپایی و صحبت کنندگان خاص آنها را به چالش میکشند، هرچند این نظریه ها بسیار بحث برانگیزند. برای نمونه مریت رولن زبانشناس مفهوم متمایز بودن زبانهای هند اروپایی را نیز مردود می‌داند و معتقد است حتی تصور این که زبانهای هند اروپایی با هیچ خانواده زبانی ارتباط ندارند چیزی فراتر از اسطوره زبانی نیست. به همین ترتیب دیگر زبانشناسان هم بر این باورند که درباره تفاوت‌های میان زبانهای هند اروپایی از یک سو و تفاوت‌های میان زبانهای سامی و ترکی از سوی دیگر اغراق شده است. جوزف گرینبرگ از زبانشناسان برجسته و مناقشه برانگیز اصطلاح زبانهای اورالسیایی را برای خانواده‌های زبان‌ها پیشنهاد کرد که تحت لوای آن همه زبان‌های شمال اوراسیا را در یک خانواده زبانی جدید و با جایگاهی بالاتر مجدداً گروه بندی می‌شوند و این خانواده جدید علاوه بر برگرفتن زبان‌های هند اروپایی زبان‌های دیگری مانند ژاپنی را نیز شامل می‌شود. ایران و شیفتگی آریایی. هدف لە خوێندنە ئەم مەقالە صرفاً بۆ ئیقناعکردن بە کەسانێکە کە وەختێک دیبەیتەکان ڕاپەڕین ئەشنەفن و ئەو کارە گەورەی کە ڕاپەڕین لە کەشف ئەم جنایەتە عەزیمە کردگێسی و سعیەکەن بە پڕڕووئی و ئیسرارە بەر حماقەتە خۆیان کتمانی کەن. من ئەمەم بۆ یاران ڕاپەڕین خوێندەوە و بۆ یارانە کوردەوار کە ئەستفادەی لێ بکەن و بزانن ئەساس و بنیادە ئەم دەوڵەتە کۆرپۆریشنانەی منتەقە بەر هیچ دانریاگە، بەر مشتی جەعلیاتە تازە دروستکریاگە دەست هەڵوەستانریاگە، حەجێکی تر نییە. ئیستا تۆ ئەم گشتە بەڕێزمە بە ناوی کورد تێ قسە ئەکا، بە ناوی تاریخدان و تێ هەڵدریاگ و زوان شناس و زوانێ دایکی و ئەمانە، ئەزانی ئەمە لەکوێوە نان ئەخۆن و کی حقوقیان پێدا و کی بۆچی هێشتگرنیوە. ایران و شیفتگی آریاگرایی. در خلال قرن 19 گفتمان آریاگرایی سراسر پیکره آثار شرق شناسان درباره ایران و هند را فرا گرفت. تقابل میان نژادها که ظاهراً به طرز سازش ناپذیری با یکدیگر متفاوت بودند، به شیوهی مشترک برای کشف رازهای تاریخی در آثار کسانی چون کنت دو گوبینا درآمد. ایران و هند به صورتی گسترده با یورش ایدئولوژی آریانیزم مواجهه و غالباً پرحادثه در این صحنه‌های نبرد میان نژادها توصیف شدند. من نکته‌یک بێژم ئەم تازە بە دەوران ڕەسیدە ئوروپاییانە بۆ خاترەوەی تەبارێ بۆ خۆیان دروستکەن، شناسنامەیەکی تاریخی لە عەزەمەت و شکۆ بۆ خۆیان دروستکەن، بۆ خاترەوەی شوێندەسە تەمەدونە عەزیمەکان کە لە بەرامبەریانە ئەتوانێ بوێسێت و خاترەی سەلاحەدین ئەیوبی فرامۆش بکەن. سعیان کرد تەمامە فەرهەنگە ئەم مەنتەقە دەست لێ بێن، تەمامە زەخیرەی تاریخی بدزن و مشتی تڕەهات و جەعلیاتی پێ بدەنەوە و بۆ خۆیان تەبار دروستکەن. بۆیە تۆ ئەوێنی سەرۆکەلەیە عیددەیە بە ناوە سەیاح و تاریخ نوویس و تاریخ ئەمانە لە خۆی و هەر لە جێگەی خۆیان و دروست ئەوێ کە هاتگنە ناو ئاواگیەکەی چۆ 300 ساڵە پێش قسەیان کردەوە، قسەیان نووسیگە دەرمۆن بمەردن. با یورش ایدئولوژی آریانیزم مواجهه و غالباً پرحادثه ترین صحنه‌های نبرد میان نژادها توصیف شدند.
برای نمونه جورج رابینسون در بخشی از کتاب تأثیرگذار خود به عنوان خاستگاه ملل چنین میگوید: در همان زمان که تمدن آریایی در حال توسعه بودند، از آسیای صغیر در غربی ترین نقطه قاره آسیا و بخش میانی ترین قاره جلگه بین النهرین، فلات بزرگ ایران و شبه قاره هند، صحنه مبارزه نچندان صلح آمیز میان سه گونه دیگر از توسعه و ترقی بشر بودند. دو گونه این توسعه متعلق به آریان ها، در حالی که گونه سوم یعنی آشور ماهیتی به کلاً متفاوت داشت. مهاجرت و جنگ‌های شرق باستان تنازعات نژادی نشان داده شدند و مردمان منطقه انسان‌هایی تلقی شدند که دارای آگاهی نژادی بوده و به گونه‌ای خاص در فکر تسلط نژادی بر سایرین بودند. این ادعاها همه در حالی مطرح می‌شد که در منابع تاریخی هیچ نژادی با چنین تفکری به چشم نمی‌خورد. این نوع نگاه به تاریخ تداوم یافت و به قرن 20 رسید، چنان که برای نمونه در آثار مهم سر پرسی سایکس و مشخصاً در کتاب تاریخ ایران او چنین آمده است. هرایی که عثمانی تیکه کرد آقای سایکس. سامی‌ها در امپراتوری بابل و آشور حضور و نفوذ داشتند تا اینکه مادها و پارس‌های آریایی جایگزین آنها شدند. آنها نیز به نوبه خود برای 5 قرن تحت سلطه نژاد تورانی قرار گرفتند. تا اینکه در قرن 3 میلادی اقوام آریایی مجدداً برتری خود را به دست آوردند. پس تو ببینید تورانی ساخته دست امانه، ایرانی ساخته دست امانه، آریایی ساخته دست امانه، تمام ترها تمام مردم تکراری اکاتو ساخته دست امانه که عاقبتی مردمی که به میک امروزی بینید. از این قبیل نقل قولها فراوان میتوان یافت. اما نکته شایان ذکر در اینجا این است که گفتمان آریایی گرایی به تدریج دوران جدیدی از تفکر را در میان روشنفکران ایرانی و هندی مشغول به تحصیل در غرب به وجود آورد. در هند آریایی گرایان اروپایی و همفکران محلی آنها نمونه آریایی تاریخ هند را به صورت روایتی حماسی از تهاجمات مهاجرت‌ها و سکناگزینی یک گروه از قبایل آریایی بنا نهادند که نه تنها بنیانگذار پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها بودند، بلکه فلسفه، ادبیات درخشانی را نیز خلق کردند. و گشتید جعلیات اما تبارشناسی بومشت به بطل پریکا بگنو کریک. حتی ارتقای آریانیزم از یک مفهوم لغوی به یک گفتمان سیاسی در هند از اروپا سریعتر اتفاق افتاد. هندوهای طبقات بالاتر برای همتراز دانستن خود با اروپاییان آریان بودند را منحصر به خود می دانستند و در همان حال از آریان شناختن هندیان طبقات پایینتر سرباز می زدند. فرضیات نجات پرستانه آریایی موجب تقویت و تشدید احساسات ضد اسلامی در بین هندوان احیاگر شد. اسطوره آریان الگوی جذابی از تاریخ را برای نظریه پردازان ملیگرای دیگر قسمت‌های جهان نیز فراهم آورد. در ترکیه موسی کوهن به سال 1863 تا 1961 از یهودیان سالونیک که بعدها نام خود را به مونس تکین الب تغییر داد، یکی از این نظریه پردازان بود که دستور غذا به رغم گرایش‌های یهود ستیزانه آریانیزم جذب آن شد. او ترکان را در زمره خانواده بزرگ اقوام هند و اروپایی قلمداد کرد. ادعای او برخلاف همقطاران ملیگرایش در ایران و هند
بر هیچ گونه داعیه قبلی از سوی آریاگرایان اروپایی تکیه نداشت و کاملا برگرفته از تخیلات خلاق شخصی خودش بود. او این گونه به ستایش و تمجید از ویژگی‌های ظاهری ترکان پرداخت: رنگ پوست صورتی با موهای طلایی، چشمان آبی، خاکستری و نیلگون، کمر باریک و کشیده و زیبایی چشمگیر. او پیشتر رفت و اضافه کرد که ترکان آریایی خالصند، ام خلوصو اصیلو اصالتو. کردها خیلی اصیلن. چیه اسب قاطره؟ چیه کردها اصیلن؟ لکی اصیلن؟ چون اصیلن؟ اما والا ام فساد الریشه والا اقرا ام فساد وا سرزمین کردوار ایمی نابود کردو، انسان کردی و جهان کردی نابود کردو والا اقرا. ام ترهات جولک ساخته و مسیحیت ساخته. و خود کلمه آریان اساساً واژه ترکی است، زوان یدیش ترکی. در واقع کلمه آری در یکی از گویش‌های ترکی جغتایی به معنای پاک و خالص است. در واقع کلمه آری در یکی از گویش‌های ترکی جغتایی به معنای پاک و خالص است. نژاد پاک آریا کم بیستکتانه لم دمقوبها لپیانه. و واژه‌ای است که در زبان ترکی جدید کاربرد بسیار دارد. زبان ترکی جدید کاربرد بسیاری دارد. او سپس مدعی شد که ترکان کشاورزی را به اروپا بردند و تمدن سومری، یونانی، لاتین و چینی را بنیاد گذاشتند. کورای جولکه، سالونیکی، ای موسی کوهن، باوک ناسیونالیزم ترک، باوک آریا بازی، اوی واتو ایتو نوی کی خسره و میدیا و حاسنگر و امانه واتو ایتو نوی اوانه. تو قرأت شعر موسى كوهن كي تو آری کلمه ترکیه یعنی پاک، پاکج. و نشان میدهد که خود بزرگبینی آریایی گرایان تا چه اندازه میتوانست حتی از تصورات بانیان اصلی آن نیز توهم آمیزتر باشد. پیش از پرداختن به آریایی گرایی در ایران تأکید بر این موضوع ضروری است که در سراسر مکتوبات ایران تا قبل از قرن 20 هیچ اشاره‌ای به نژاد آریایی به صورت امروزی آن وجود ندارد. البته در عهد باستان و در دوره‌های هخامنشی و ساسانی اشاراتی به واژه آریا و صورت یونانی و بعداً لاتینی آن آریوی به چشم می‌خورد و در قرن دهم نیز حمزه اصفهانی کلمه آریا را به جای ایران به کار برده است. لحج کامل معنی موجود نیه. خود هخامنشی جعله، خود ساسانی جعله، ترهات دروز توجه که ولیم ایرانی نتوانی لوانه درچید، هنوز نزانی داستانه که چیه. ولی جعلیا او سخلی که ایجی امانی که کلا بلیمیت زوان ناس و نژاد ناس و تبار ناس و تاریخ ناس و شرق ناسن مشت متوهم کلاو بردار جاعلوگن کاتگن ریشه انده تاشیده. ایتر برو با سراغ هخامنشیان و داستان ناسیونالیزم. میرزا آغاخان واژه آریا و صورت یونانی و بعداً لاتینیان آریوی به چشم می‌خورد و در قرن دهم نیز حمزه اصفهانی کلمه آریا را به جای ایران به کار برده است.
اما چنان که خواهیم دید لغت آریا معنا و مفهوم محدودی داشته و هرگز با چیز دیگری بخصوص مفهومی چنان دور همچون نژاد ترکیب نشده است. این امر به روشنی جدید بودن این مفهوم از یک سو و منشأ اروپایی آن را از سوی دیگر نشان می‌دهد. در مکتوبات ایرانی دوران جدید میرزا آقاخان کرمانی از منورالفکران افراطی اولین کسی بود که اصطلاح آریایی را در کتاب‌های بدون تاریخ مطرح کرد، بدون تاریخ نشر مطرح کرد که احتمالاً همگی در دهه 1890 نوشته شدند. تمام نسخه که ایرانی بازی ناو ایران ناو آریا ناو ام ترهاتی واتیا آقای میرزا آقاخان کرمانی لدهه 1890 چاپیانەکە تاریخ چاپیشیان نییە، لەبەرەوەی شناسنامەی تاریخیان دێمە. میرزا آقاخان همچنین نشان داد آگاهی خوبی از نظرات نجات پرستانه رایج در اروپای زمان خود داشته و اعتقاد داشت که اگر کسی یک نفر ایرانی و یونانی و انگلیسی را ببیند و یک حبشی سودانی و زنگی و عرب را بنگرد به کمال آشکارایی میتواند حکم مابین ایشان کند و تمیز تمدن و وحشیگری آنان و اینان را به خوبی بدهد. ذکر این نکته جالب است که کرمانی هنگام اشاره به نژاد آریان در آثار نخستین و پیشتاز خود این کلمه را به صورت آریان نوشته که برگردان لغت آریان انگلیسی یا آریان فرانسه به فارسی است، زیرا که روشنفکران ایرانی در آن زمان هنوز با اصطلاح نویافته آریا از سوی اروپاییان در اوستا و فارسی باستان بر نخورده بودند. تمامی امانه برساختن، تمامی امانه جولک نوشتن، امانه که پیشن اوستا و زبان فارسی میانه و باستان و پارسیان هندو مشت جعلیات کذب. بر همین اساس کرمانی از زبانهای سامی به جای کاربرد واژه سامی با تلفظ هندی شده آن به صورت سمیتیک یاد می کند. او در 3 مکتوب مجوس‌ها یا زرتشتیان باستان را در جایگاه مردم بزرگ ایران و ملت نجیب آریان جا می دهد. به همین صورت در اثر دیگری از مردم خوب آریان و دارای نجابت و اصالت سخن می گوید. نقل سوم از کرمانی نجات پرستانه‌تر و مشوبتر است و اسطوره ریشه های مشترک را به زبانی روشن بیان می کند. آنها می گویند که اروپا، روسی، کذا، روم در ابتدا با ایرانیان هم ریشه بودند و از آنجا در سراسر جهان پخش شدند. برای سایر روشنفکران ایرانی زمان بیشتری سپری شد تا به شور نژاد پرستانه کرمانی برسند. مفاهیم نژاد و خلوص نژادی به تدریج در تفاسیر تاریخی پدیدار شدند، اما هنوز سیاسی کردن این مفاهیم به چشم نمیخورد. نشریه بسیار با نفوذ سیاسی فرهنگی سید حسن تقی‌زاده با نام کاوه که در آن مقطع مبلغان آلمانی از آن حمایت می‌کردند و از 1916 تا 1922 در برلین منتشر می‌شد که گاه مطالب نژاد پرستانه‌ای را با زبانی نرم و با اشاره‌ای به نژاد پاک ایرانی چاپ می‌کرد. در این نشریه نیز همچون آثار کرمانی فقط گروهی خاص، یعنی اجداد مشترک ایرانیان و هندیان، آریان خطاب می‌شدند. کاوه نوشت جشن نوروز همانطور که به ما گفته شده از آثار یک آیین آریایی است. همچنین با خواندن این مقاله می‌آموزیم که ایرانیان باستان گاهنامه‌ای داشتند از تاریخ ایرانی قدیمی تر بوده و به همین سبب متعلق به نژاد آریایی بوده است. این اشارات آریایی گرایانه اولیه از اساس بیشتر ابعاد لغت شناختی داشتند تا سیاسی. کسی نمیتواند ادعا کند که نشریه کاوه مشخصاً مبلغ دیدگاهی
نجات پرستانه بوده است. در حقیقت چنان که اشاره مذکور در ابتدای این نوشتار نشان می‌دهد، تقی‌زاده هیچ نوع کلمه‌ای برای خطاب به پیشگامان آریایی گرایی کشورش نداشت. به همین ترتیب اشارات ملایم به آریایان باستان در تقریباً همه کتاب‌هایی که در آن زمان درباره تاریخ ایران نوشته شده است مشاهده می‌شود. یکی از این اشارات در خور توجه است، زیرا در کتاب درسی نوشته شده برای دانش آموزان دبیرستان در زمان وزارت یکی از وزرای فرهنگ که مکرراً این مسئولیت را در اختیار داشت، یعنی عیسی صدیق 1273 1357 شمسی 1894 تا 1978 آمده است. در این کتاب مؤلف پیشینه پیدایش ایران را به زمان دو موج مهاجرتی آریان از شمال به فلات ایران میرساند. او ترهات و امرو على ذهن گشتتان او براستی و اما آریایی بوجنو لأوروپا و سیبری و داوزیگی نخوار و شاخی چوگسا هندو شاخی اما مادینو اوان پارسنو امان پارتنو ام ترهات و جعلیات و یا و گویه اما قشتي كريسة ناي مغزو تكراري كاتو سوادي بقصو بترهات وتنا بقصو حقيقة مطلق طبيعي وبقصو للعيان الرجي من لاندو كيلومترات السروبوي لهيتلر كم تقبولنا كان آثار یکی دیگر از مورخان ایرانی به نام صادق رضازاده شفیق 1274 تا 1350 1897 تا 1971 نشان دهنده آگاهی بیشتر در خصوص مباحثات محققان معاصر اروپایی درباره مسئله نژاد آریان است. برای مثال او نظریه رایج در دهه 1930 دال بر شناسایی سواحل دانوب به منزل خاستگاه نژاد هندو اروپایی در ایران را مطرح کرد. بر اساس مطالعات من تا این زمان میتوان گفت او اولین محقق ایرانی بود که به جای استفاده از اصطلاح اروپایی آریان مانند کرمانیان را به کلمه آریا برگرداند و از صفت آریایی استفاده کرد. بدین ترتیب اصطلاح باستانی آریا که انتیکل دوپرون مطرح کرده بود بعد از چرخشی کامل و با معنای متفاوت و نو دوباره به خانه اصلی خود بازگشت. تاثیرگذاری بیشتر در این حوزه با کتاب‌های حسن پیرنیا مشیرالدوله صورت گرفت. مورخ وطن پرستی که در عین حال سیاستمداری عالی رتبه بود و 6 دوره عضویت در مجلس، 24 دوره وزارت و 4 دوره صدر اعظمی در کارنامه خود داشت. کتاب‌های تاریخ چند جلدی او در زمره نخستین تحقیقات جدید در دوران معاصر ایرانند که مطابق با معیارها و روش‌های جدید پژوهشی اروپاییان نوشته شده. با این حال آثار عمده اقتباسی از تألیفات علمای شرقشناس بودند و او هم مانند بسیاری از مورخان همنسل خود نتوانست مطالب درخوری بدانها اضافه کند. اما این ضعف هیچگاه مانع از تأثیرگذاری وسیع آثار او بر فهم ایرانیان از تاریخ کشورشان نشد و در واقع او عضو شوراهایی بود که مسئول تدوین نخستین کتاب‌های درسی را در دوره پهلوی را بر عهده داشتند. از این رو با توجه به اهمیت بیچون و چرای تألیفات تاریخی پیرنیا در آن زمان، تأثیر این آثار را بر نوع هویتی که از طریق کتاب‌های درسی مذکور به ذهن کودکان ایرانی تزریق می‌شد نباید دست کم گرفت. که من لرغپرین کردوار سر بخوتمن مشت دهاتی بزور کریان ناو مدرسه ناگهان بونو کرکورش چو به بابی وتی ازانی اما کرکورشین ازانی اما آریایی بابی وتی رولا بس چیه که هین کارا و دیپلومیکو و سیکلی کریا مأمور اداره پستو کریا آجانو کریا تیمسارو وەکو ئەمسالە ئیسا پژمان وا یەک شەوە کاورای دەهاتی بووە سەر لەشکەر و بووە ساواکی و نانچووە ژێری ملی و سەرزەمین و کوردەوار بە حقوق خواردنی 1 ملیۆن نابود بوو. 1 ملیۆن بەچکە داهاتی چوونە مەدارەسە پەهلەوی بوون و حقوق بگیرە دەوڵەتە پەهلەوی سەرزەمین ئێمان حەپەلوش کرد بۆ دەوڵەتە پەهلەوی و جوولەکەیان وزی ئەستش کەسافات ذهن ئەمانە پاک ناوێتەوە
تڕەهاتێکەوە لە لای زێهنیانە پاک ناوێتەوە. ئەو نەسڵە قاڵبەن ئەرتشی، قاڵبەن معلم خەتەرناکترین قەشری بوو. ئەو نەسڵە تحت ناو کەسب علم و دانش تڕەهاتیان کردە ناو زێهنە مناڵە داهاتی فەقیر. در همین زمینه تاریخ قدیم ایران پیرنیا به منزله اولین کتاب درسی تاریخ که تحت نظارت وزارت فرهنگ منتشر شده است اهمیت خاصی دارد. این کتاب فصلی با عنوان نژادها، نژاد سفیدپوست مردمان هند اروپایی دارد که محتوای آن آشکارا بر مبنای علم نژادشناسی یا علم تشخیص نژادها و اشکال و احوال مردمانی است که از نژادی میباشند نوشته شده است. این فصل کاملا مبتنی بر تقسیم بندی های نژادی نوع انسان از سوی اروپاییان به آریان، هند اروپایی، سامی ها و غیره است و از دایره واژگان رایج در سنن مشترک ادیان ابراهیمی به صورت خاص از اشارات مربوط به اختلاف نوح و پسرانش یافس، حم و سام به مثابه مبنایی برای طبقه بندی نوع بشر بهره گرفته است. پیرنیا همچنین فرض را بر این گذاشته که اسلاف آریان هند اروپایان امروزی زمانی در زادگاه اولیه باستانی مشترکی زندگی می‌کردند و سپس عقیده دیگری را بیان کرده که در اوایل سده 20 رواج داشت و بر اساس آن شبه جزیره اسکاندیناوی همان زادگاه اولیه محسوب می‌شود. اما مقاله خیلی طولانیه، یعنی سر انسان تیره ایش میزان طولانی بوون ئەم مەقالە. بەر صورت ئەنچێ کە ئێمە گەرەکمان و ئشارەی پێ بکەین داڵێ بەر هەمان نەزەریەیە ڕاپەڕینە کوردەوار سەربەخۆست بەوەی کە دەوڵەت‌های کۆرپۆریشنی سەرزەمینە کوردەواریان دابەش کرد. مشخصاً بۆ ئێمە مستەڵەح زوانە کوردیان دروست کرد، مشخصاً بۆ ئێمە قوم کوردیان دروست کرد و ئێمەیان کرد بە قوم ئیتنیک و بەشێکی فرە لە جوغرافیای ئێمەیان دابڕی لە ئێمە و تەلاشێکی بێشائبەیان کرد لە دزینە خەت، لە دزینە پێشینەی کولتوری و فەرهەنگی ئێمە، لە دزینە فەرهەنگە ئۆڕاڵ و شەفاهیە ئێمە و ئەدەبیاتە ئۆڕاڵ و شەفاهیە ئێمە و بەرادرانە کنیسە و کلیسا شروعیان کرد بە نەشر کتب دەستنووس دەست هەڵوەز، دروستکردنە ئەدیان و تەریقەت و ئەشخاص و ئەفراد تا ئەوەی کە وەزع ئێمە ئێمڕۆ بووگە بەمەی کە ئێوە ئەیبینن. لەم سەرزەمینە ئێمە اتفاقی ناکە پێ تا زمانێک ئێمە نەزانین چیمان لێ قۆمیاگە. لەم سەرزەمینە ئێمە تا ئێمە مشتێک تەمبەڵ بووین و لە پشتە مشتێک تەوەهم و پنهان بووبووین، لە پشت لیسانسێکی دانشگای پەیامە نور و خۆمانمان قایم کردو ئەویش لیسانسە ئەدەبیاتە فارسی و خەریکوین بە زوانە فەسۆمی شێعر بێژین. حاڵ و حەکایەتمان ئەبێ بەوەی کە ئینسانێک تێ هەڵدریاک وا زوانە دایکیەکەی خۆشی نازانێت و هەر نازانێ شێعر چییە ئەبێتە ڕووناکبیرە ئێوە. کەسێک کە گەورەترین افتخاری ئەمەسە کە لە زوانی یەدیش فارسی ئاسار تەرجمە شدەی زوانهای غەربی لە فارسی و تەرجمە کاتە سەر زوانە فاسۆمی بۆ خەڵکە سلێمانی و هەولێر و فاسۆمی خوێن. ئەبعادە داستانەکە و فاجعەکە خەیلی عەزیمە و ئەگەر ئێمە و یارانە ڕاپەڕین دەست بەدەستی یەکتری نەدەن لەم دەورانە اتفاقە کە ئەم بەساتە کۆکەینەوە، بەساتە تاریخ بازی و ئاریا بازی و تاریخ نوح بازی و یافس بازی و ماد بازی و ساسان بازی و فارسیە میانە و تڕەهات و ئەمانە کۆنەکەینەوە وە زەمان لەمە شەڕتر، وە زەمان لەمە قۆڕتر، لەمە متەوەهمتر، لەمە معتادتر، لەمە نابوودتر، لەمە کاولترەوین. ئەمە حاڵ و حەکایەتە ئێمەس و من فکرەکەم کە خاصە بالاخره لەم سەرزەمینە عدەیە ئینسان لە لاکە تەمبەڵی دەربێن و تۆزێ بۆ خۆیان ئەرزش قائلون، بۆ وجود ئینسانی خۆیان ئەرزش قائلون.
هەدەف من لە خوێندنەوەی ئەم مەطلەبە سەرفەن هاوردنی فەکتێکی ئەکادمیک بوو لە کابرایەکی فارس کە ئەمانە من یەک نوکتە لەگەڵای شێ بخوێنمەوە دوایەوەی کەم دیبێتە تەواو بکەم. خودشرقگرایی و بیجاسازی. توجه به همزیستی میان ایدئولوژی احیا شده ناسیونالیسم و آریانیسم برای تبیین چرایی پذیرش سریع گفتمانی آریایی گرایی در ایران بسیار راهگشاست. هرچند انعطاف پذیری فوق‌العاده این گفتمان در برابر یک میراث تاریخی ناخوشایند و منفی و وجود شواهد علمی مغایر نشان می‌دهد که گفتمان مذکور باید چیزی بیشتر از یک باور مطلوب، راحت و امید بخش بوده باشد. به باور من آریانیسم از طریق دو پدیده به هم پیوسته که آنها را خودشرقگرایی و بیجاسازی مینامم نقشی اساسی در سیاست‌های هویتی ایران بازی می‌کند. البته مفهوم خودشرقگرایی به معنای همخوانی آن با کار دورانساز ادوارد سعید درباره شرق شناسی نیست. قبول این که نوشته‌های اروپاییان درباره شرق در واقع به معنای هرچه غیر اروپایی در سده 19 اگر نه به تمام و کمال نژاد پرستانه اما زادگرایانه و مغرضانه بوده برای متن حاضر کافی است. حقیقتی که حتی پیشتر از کتاب سعید نیز به جان اشاره شده و همچنان بدون معارضه است. خودشرقگرایی تا اندازه‌ای از علاقه و دلبستگی منورالفکرهای ایرانی نسبت به اروپا ریشه می‌گیرد و چنان که دیدیم کاملا شیفته اروپا بودند. ناسیونالیسم ایرانی در مقایسه با سرزمین‌هایی که رسما مستعمره شده بودند چندان کوششی برای رهایی ایرانیان از سیطره حکومت‌های استعماری به عمل نیاورد، بلکه تلاش می‌کرد کشور به سطح پیشرفت‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی برسد. بنابراین اشتیاق چندانی برای رهایی یا استقلال از سیطره اروپا به چشم نمی‌خورد، بلکه ملی‌گرایان ایران بیشتر تمایل داشتند از طریق تکرار مداوم و بی‌امان دستاوردهای پیش از اسلام ثابت کنند که ایرانیان مردمان بی اهمیتی نیستند، یا با تقلید از سبک زندگی اروپایی نشان دهند که ایرانیان نیز می‌توانند مانند اروپاییان عمل کنند. عدم علاقه به جدایی از اروپا به همراه عقده حقارتی که ذکر آن رفت موجب درونی سازی پیشداوری‌ها و قضاوت‌های متعصبانه جریان شرق شناسی نسبت به اسلام و شرق شد. نظریه پردازان ملیگرایی از ابراز بیزاری جریان شرق شناسی نسبت به اسلام با تمام وجود استقبال کردند و انتقادات تند آنها علیه اسلام و روحانیون مسلمان و نیز علیه شرقی ها و خصوصا اعراب حتی از انواع اروپایی آن افراطی تر و متعصبانه تر بود. برخی از آنها همچون کرمانی حتی پیشداوری ها و قضاوت های متعصبانه شرقشناسان علیه ایرانیان را تکرار می کرد. خود شرقگرایی در حقیقت به معنای حمایت بی قید و شرط از قضاوت های متعصبانه و پیشداوری های شرقشناسان و خودداری از ورود به مباحثه با شرقشناسان به منظور
تدارک پاسخی علیه دعاوی بنیادیان هست و نیز به معنای امتناع از ورود به استدلال و گفتگو بر ضد دیدگاه‌های نجات پرستانی که حتی خود آنها را هم از جهات متعدد هدف قرار می‌دهد. در مقابل آنان پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های متعصبانه شرقشناسان را به زبان خود درآورده و تلاش می‌کردند چنین استدلال کنند که این پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌ها به واسطه دستاوردهای دوران پیش از اسلام ایران به واقع درباره ایرانیان صدق نمی‌کند. آریاگرایی با وارد کردن عنصر نژاد برتر به پارادایم ناسیونالیسم ایرانی این باور و ذهنیت را تشدید کرد. با این همه در فضای مملو از غرور ملی و وطن پرستی تعریف شده در ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی، نفس خودشرقگرایی چیزی فراتر از ابراز نفرت از خود در لباسی مبدل، اشتیاقی تقریباً بیهوده به چیزی غیر از شرقی بودن، صرف و عضوی از یک ملت مفلوک آسیایی، لیکن از مردمان آریان رهگم کرده آن در خاورمیانه بودن نیست. به این ترتیب استراتژی خودشرقگرایی بر حمایت از ایرانیان در مقابل تصورات پیش ساخته اروپاییان از شرق مبتنی بود، آن هم نه از طریق مواجهه با آنها بلکه از طریق پذیرش قاطعانه نظرات آنان و معرفی خود به منزله استثنایی از حیث برابری با اروپاییان. اما همان مکتب واپکاکا خریکە بۆتانی باسەکە دانێ کەنیشکە گریلاتان بۆ خاتە لای دانێ سەرباز ئەمریکایی نشانەدا لەم پەکەکە فەقە ژنی واتیە ژن شەڕەکە گشتی پەلکە شۆڕی دانیە گشتی گەرەکیشی خۆی جگێ بکات و لەم خاوەرە مەیانە بێژێمە لە ئاسمان و داکۆتکین چاومان کەوەز ئاریایین گشتی تۆخمە دیا ئاکۆین و گشتیشی نۆکەر بێهۆڤیەت هاڕیاگ و بە شوێنە ئەربابە غەربیە لە هەلێدات. هیچ چیز به اندازه آریایی گرایی موجب تقویت ناسیونالیسم ایدئولوژیک ایران ماهیت بی انسجام آن و نژاد پرستی ذاتیش نشده است. آریانیزم موجبات تحکیم نظری و عمیق ملیگرایی ایران را فراهم آورد. آریاگرایی به بخش محوری بنایی فکری تبدیل شد که می‌کوشید انحطاط ایران را با ساده ترین شیوه ممکن توضیح دهد. ایران باستان به واسطه وجود اقوام ایرانی با شکوه و عظمت بود تا اینکه با ورود اعراب این شکوه و عظمت رو به ضعف گمارد. اعلگرست و جعل حمله عرب و کردها و عربینی دروسه. و در آینده نیز ایران ناگزیر است با غربی کردن کورکورانه خود هویت آریایش را باز یابد. این برنامه سیاسی کلاً نامنسجم و این طرح کلی برای آینده به همراه نگاهی به گذشته ویژگی دیگری را برای ناسیونالیسم ایرانی رقم زد: سیاست بیجاسازی یا تلاش از طریق گفتمان نژاد پرستانه آریایی گرایی برای حذف کامل واقعیت اسلامی و شرقی آن و تبدیل ایران به یک کشور غربی مصنوعی و ساختگی. تفکر بیجاسازی نتیجه طبیعی و مستقیم آریایی گرایی بود، اما خود شرقگرایی پیش از آریایی گرایی نیز وجود داشت و فقط به واسطه پیوند به آریانیزم و رایحه علمیش توسعه یافت. از سوی دیگر بیجاسازی برای ممکن کردن پذیرش ذهنی خود به عنصر خویشاوندی نژادی با اروپاییان نیاز داشت. بیجاسازی در مقام راهبرد به عقده حقارت آشکار ناسیونالیسم ایدئولوژیک ایران نسبت به اروپا توجه کرد. به این عقده حقارت در سطور پیشین هم اشاره شد. دغدغه‌ای که از مجرای حسرت باستانگرایانه نسبت به گذشته
در پی اثبات این نکته بود که ایران گذشته از هر چیز چندان عقب افتاده نبوده است. البته این دغدغه در بسیاری از نوشته‌های منورالفکری حتی ورای محافل تجدد طلبان و ملیگرایان آشکار و مشهود است. برای نمونه عبدالبها 1260 تا 1340 قمری 1844 تا 1921 رهبر آیین بهائیت و فرزند عبدالبها بنیانگذار این آیین با اشاره به شکوه و عظمت ایران پیش از اسلام گفته بود: نباید تصور کرد که مردم ایران ذاتاً کم‌هوشند یا اینکه از دیگران پست‌ترند. شیوه دیگری که برای نشان دادن و اثبات دونپایه نبودن ایرانیان به کار گرفته شد تقلید سطحی و ظاهری از سبک زندگی اروپاییان بود. در سال 1935 رضاشاه پهلوی که خود را از پیروان سرسخت ناسیونالیسم ایدئولوژیک به شمار می‌رفت بر سرگذاشتن کلاه شاپو را برای همه مردمان ایران اجباری کرد و برای توجیه این تصمیم خود در یک جلسه خصوصی چنین گفت: آخر من می‌خواهم همرنگ اروپایی ها شویم که ما را مسخره نکنند. ولی بیتنه براكي حجار موكرياني او والا المانا لم يكونوا كشتيان ايود من ظلمان بيوي برين تاران بو جلكي كردي برين مسخره ما نكن نو يوم دمقو بانچي لبيتا سعيد شرف كان بله. بیجاسازی در همنوایی با نگرش کلی ناسیونالیسم ایدئولوژیک ایرانی صرفاً طرح بی‌انسجامی را فراهم آورد که ملیگرایان ایرانی با استفاده از آن ادعای برابری با اروپاییان را مطرح کردند و عقده حقارتشان را تسکین بخشیدند. تفکر بیجاسازی که در آن مقطع در اذهان روشنفکران عصر پهلوی عمیقاً ریشه دوانده بود در سال 1934 به تغییر نام رسمی پرشیا به ایران انجامید. چنان که بحث شد بدون کوچکترین تردیدی نام ایران از نظر تاریخی عنوانی صحیح و بجا بود، لیکن استدلال حکومت پهلوی برای این بازگشت به اصل به سندروم بیجاسازی آلوده شد. در متن فرمان حکومت درباره این تغییر نام آمده است: از نقطه نظر نژادی نیز چون مولد و منشأ نژاد آریان در ایران بوده طبیعی است که خود ما نباید از این اسم بی بهره بمانیم، خاصه که امروزه دوباره از ممالک معظم دنیا سر و صداهایی در اطراف نژاد آریان بلند شده که حاکی از عظمت نژاد و تمدن قدیم ایران است. گفته شده که اندیشه اولیه این تغییر نام از طرف مقامات آلمان مطرح و به دیپلمات‌های ایرانی در برلین پیشنهاد داده شد. سخن محمد رضا پهلوی که قرار گرفتن ایران در خاورمیانه را فقط یک تصادف جغرافیایی خوانده بود، از علائم متأخر تفکر بیجاسازی در ناسیونالیسم ایرانی است. خب ام مقاله على رقم ئەوەی کە لە سەبکە دیبەیتەکانە ڕاپەڕین متفاوت بوو، سەرف ڕووخانیکردنی بۆ ئێوە خاطرەوەی کە یاران معمولاً تااقەتیان نییە دانیشن مەتنە بڵند بخوێننەوە و بۆ ئەوانەی کە بە شدەت شیفتەیە ئێرانی بوون و ئاریایی بوون و کوڕە کوورش بوون و کوڕە دیاکۆ بوون و ماد بوون و تخم نوح بوونن، بزانن ئەمە مشتێ تەوەهوماتە کە نظامە جودۆ کریستیانەتی بە زەبرە پوڕ و دەستگاهە ئاموزش پەروەش کردگەسێ ناوی زەهنیەوە. بۆیە شاید فرێک لەو معلمینە نەزانن، بەڵام نادروستترین جنایەتکارترین قشر ئەم سەرزەمینە ئێمە معلمین بوون. خیلی نادروستن معلمین.
ئەم توڕەهاتەیان کردە ناو زەحنە مناڵانە بووگە لەم مەملەکەتە یەک نەفەریتیانێ بێ سوعال لە خۆی بکە دەی ئەم گشتە مەدرەکە لولی کەن بیکەنە ناو چاوتان بوو دانێکتانتیانێ سوعال لە خۆی بکە ئیستا ئەوێنی لیسانسی دانشگای تاران پێشکەشە تو لیسانسە هەرکوێ بگری دانێ ئەحمەقی ئەخی کاورا بە لیسانس و فۆق لیسانس دانشگای پەیامە نور وە خۆی ئژی ئەکادیمیسیەن باوەڕ کە میزانە ئەقڵە ئێوەس وا ئەم سخافەتەی بە ڕۆژ ئێمە هاوڕ دەکەن من نازانم ئێوە ئامدانە وا ئەکەن گشتان حقوق بگیرن تەمامە هۆڤیەتان بەم چرت و پرتانە بە سیاگەکە هەن نازانم وەلێ مطمئنم ئەوەنە نە زەکاوەتتان هەست نە ئەوەنە ئستعدادتان هەست نە ئەوەنە کەرامەت و شەهامەتتان تیاماگەسەوە وا ئەم ئەفازات و توڕەهاتە بە دەمە خۆتان تفی ئەکەنە ناوە دەمە مەردم و بەم تەوەهوماتە خۆتان نابوود کردگە ئەمە حاڵ و حەکایەتی بوو کە کابرایە ئێرانی خۆی ئوستادیارە دانشگاهە کینگز کالەجە لەندەن بەحسی کردبووتە کەلەمەیە ئاریا و کەلەمەیە ئێران و ڕابەرەکەی توێش هەڵەگەیژی مۆ ئیرونی هەستین هیچ کەس ئەزما ئیرونی تەر نیست خەجاڵەت ناکێشی داناوەشی نامریت مشتی تەوەهومات بعد ئەم سەرزەمینە کوردەوارە ئێمە پێشین کوردەوار کاورا زریکەی لێ هەڵساگە ئێمە یاڕانی ئێمە هەڕان بۆیە من دیوە کە سوعالمەتەوە کردو بە چی ئێرانی بە نانسەنەک بە حەلیم و هەندیە بە خۆراک من دیبەیتە ئێرانشی کەمەز لەسەر خۆراکە فارسی ئەوەی تو پێیژی خۆراکە فارسی هەندیە گشتی پڵاو هەندیە خۆرشت هەندیە حەلیم هەندیە گشتی هەندیە ئەمە سە مەردمێ بێ هۆڤیەتەکرێ ئەمە سە ئێمە هەرچیەکەین ئەمە پاک ناکەین و حتا ئێمە زیاتر قسەکەین زیاتر مردم زەردشتی بازی دەرتێرێ زیاتر خۆی ئەوێسێتەوە ناو نەفەکی دیا ئەکۆوە زیاتر حەز بەم تەوەهوماتە ئەکا خۆشی لێ تێ زیاتر حەزی پێکە ئەمە حاڵ و حەکایەت و داستانە ئێمە سلایەوە خۆش